Kunensizwa yake yafonelwa yini intombazane, yasithi le ntombazane icela ibreaker, ivula ubujiji. Useyaphendula-ke lo mfowethu, uyabuza ukuthi awunayo yini indoda yakho? Isithi le ntombazane nginayo indoda, kodwa thina amantombazane siyayikhethela ukuthi ubani esivula ubujiji. Akubi nombani, ngoba lento leyo ukuthi umuntu ekhiphe ebujijini into especial kuthina, into ebaluleke kakhulu kabi. Ngakho-ke ayenziwa nombani, siyayikhethela thina ukuthi sifuna yenziwe ubani. Uthe-ke lo mjida-ke wase sevuma-ke, angazi-ke kwagcina kanjani noma bagcina behlangana ngendlela abehlangene ngayo. Le ndaba ngikhunjuzwa ukuthi sithi uma sihleli nje ney'nsizwa sixoxe, ngize iy'nsizwa zixoxa zichoma ngokuthi zona sezake zavula amatshitshi amangaki. Ngithi uma ngimbuka lo muntu ochomayo, ngimbone ukuthi lo muntu njengoba nice guy kanjena nje, lo muntu njengoba eyinceku kanje, ubona ukuthi yena engavula itshitshi, nami ngisuke ngiyicabangela nje lonto leyo. Ngoba mina ngiyazi ukuthi itshitshi alivulwa u-nice guy. Itshitshi nje akusile elabafana laba abalungile, labafana aba-decent. Itshitshi akusile labo bantu labo. Ngisuke ngibuka-ke nami nje ngendlela engazi ngayo nendlela futhi engibona ngayo. Kodwa futhi ngithi mina uma ngase kuthiwa mina ngike ngaba kule simo sokuthi mhlawumbe ngiqondane netshitshi, ngeke ngikuveze lokho, ngoba mina ngikuthatha njengebhadi ukuvula itshitshi, ngoba ukuvula itshitshi kuyicala elilingana necala lokulala nomfazi womuntu. Isikhathi esiningi abantu abavule amatshitshi iy'ndlela zabo zibe mnyama. Sakhula-ke kuthiwa isoka aliganwa. Ngangingazi le nto mina ukuthi isho ukuthini. Ngitsho ukuthi kusho ukuthi isoka lisuke liney'ntombi ey'ningi, lingazi ukuthi lizoganwa ubani. Kodwa ngahamba ngabona ukuthi into edala isoka lingaganwa ukuthi lisuke lihamba namacala, lisuke lihamba namabhadi. Ngaleyo ndlela izinto zalo ayilungi. Ngiye ngiy'tshele-ke iy'nsizwa mina ukuthi ungabe uchoma ngokuthi uvule itshitshi ngoba usuke unecala elikhulu lapho. Thina esikholelwayo nje, ngisho nasey'ntweni zesiZulu, siyakholelwa ekutheni uma usuke uvule itshitshi ngale emathongeni, amathongo kuba kwentombazane ayahamba eyokumangalela emathongeni akini. Ngempela futhi amathongo akini mayekubona ngempela ukuthi unecala, bese ethi yenzani enikubonayo ngalo mntwana wethu, bese bekushaya-ke ngendlela abakushaya ngayo. Uthole ukuthi izinto ayisakulungeli empilweni, ugcine nje wena impilo yakho imile kanjalo. Ngiye ngitshele iy'nsizwa ukuthi ungakujabuleli ukuthi unecala lokuvula itshitshi, ngoba leyo cala lelo ngeke lize liphele ungakaze uligeze.